Woi, aku boga ini guys, gurita mau direbus dulu. Kita mau membuat oseng gurita. Deh guys, oseng gurita Laila udah siap. Mantap woi. Cabai lagi mahal woi. Bila pakai cabainya dikit aja. Mau nyambel. Pakai daun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan Neng Ila mau emam punya oseng gurita lalapan sambal dan sangu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum. Ya. Lumayan ya, rada haus. Kita guys. Ini ada ini. Kokobok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kokobok dulu guys. Sangu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Aduh, tuh mau sendoknya. Selah kibe.
gurita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Hmm. 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 Habak. Bismillah.
Del. Del. Sambal tuh rasanya pedas banget. Perutnya udah panas. Wah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, alhamdulillah bila udah cukup makannya. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa di subscribe. Sampai di sini dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.